Yedase yamu akwa babiem Adum TV bedwem na ogu so hwe no. Wada wo ma akọ adumonline.com a wo log ko hono mansem ni nyina ye de gu ho ma podcast nso ebi ayem programs ibi ho wani je ho pa adwuma ne adaje nti wantimi anhwe ko podcast ye de ni nyina nso gu ho ma. Sabria make se me dem live on Facebook/Adum TV Extra, YouTube ya Adum TV Tube. Eho nyina ni social media platforms ne de ye wo so. Ene e fiada Dr. Sharp enso aba ne nananom yi kenkane ye free kranka ene ye free wo nyina no papa wotenase ene ne wono so de ye adwumenti dog ye mo akwa mejo so bibia boko mo enti waka ne se de mechia nkransafu nyina na machia medase na machia na ye free hene Opokujima okofro bo tachi the second na efre hene no enemy am papa na chiriba akwasipo akwa na mra ane a omenem no we efre de akwa sudi akwa sudi akwa sudi sa onso bia wa guy nemo akwa sudi meme de the demon chaser say we refi pam okay inti mejo so na ye de nyame asenso so de nanso aye de be ache obi biara o tie ya o hwe Dr. Sharp e ma na adwene nyane ntanta ensema ye ka no ene ye duro na ye bo hu dwa no empanyimfuo nyina nim oti ase empanyimfuo nyina nim o award no kura Sharp kita no me ba cho vice president na ni picture da akire o na yi da akire wo nim o m nyina nim na yase sabe mpanyimfo kasa na mbekan ukotwa sabe obema wansam fie se wantimi anya amawa wanso kwa owro pioto tete kasa na meka no ne ehye no owro bema no woye bema wahu owro se wantimi anya amawa enwase wa yiso ka ho saa ne owro ye na wose unya ni nyina nti so obi kopa yaresa na wanya enwo se ni sika kura ka ho enti na me kire obi ase wo ni pebre odi na chinache Dr. Sharp the demon chaser ni bruni bo frem kransa ye frɛ ne kranka me chiabonofo nyina burufo nyina susunsum nyina ne tumi ne amoden no eta machi ne modu me na me ka cho me ne bunu nyina nso difo yo bunu afu nyina me ne difo no ba ye nyina difo pa wa pure bunu afu ne Sharp okay what you say na ye boa awodo enye nyina ye bunufo ne dia enya me dia me kura de me nim me dia ma bunufo ne nyina okay nti ye bo nkransa ye frɛ ne kranka ono mankasa na yase no efri enti na ya ye kire honom no na ye won haban na ye sayade ma ne kɔ obi anu mo betima challenge ye wo yaresa ho me firi ba mo TV so ye ne police ni ba akwa ba ana police fo ma ye ho a police fo bebre yare me si anyemfo yare ane ne keka ho yese empo no ye duro di ama no esanse minim ne mikita na me wo ahaban na me ye duro ye nti no me sesa me ye duro no ma na anye ya anye yi no kura no mema usika 15,000 tete den 150 million mesa ndu usika ma manipa no nsan frɛ na that is me ni power bia me ni ameye no me nima no me ni bibia what you say mati bi wa no mda me ba fidie so 1,000 years ena nyame de me ba 1,000 years ena nyame de be ma mwati atufo asase so a nipa ba ko mpotimi ma yesi obi yare sa yade obi ye man anye ye ne yamfasa skana man on report ma ene nearby police station bia e wo kasoa na mewo
what in emechon obi o yade we say kidney problem hole in heart broni na aka kire bibini na aka kire no also ekuro da no ekuro na so apro emu afirimu what ase egogome eye no logoligi what ase e woni na mu se ba bi eda bia no yesi aye bronsam kuro eye dian na lie enye no kure ebitim ba me ho ne na ye ne ya oye ye anye ye yes watia bibi so ne oye duro na ma na ahwehwe ma hu se watia bibi so na unni bibi anka betima ye bibi what ne mechon ebi yeyi na do from nam ensam no entoato abebre wodi ene se ense usika o pese hu towa na pese onya yaresa na ohawda wo so a ne wasa wo ye ne se utu anama oba Dr. Sharp oba na ho antowa ye du sika ma no atoa so ba bi ye be sa kura ma usika foforo e de aka ho e kire se ye guarantee no obi ya ade a otimi kire se TV a waye se antimi ani 2 years ya sanfa bra obeye TV no foforo obema foforo na nipa no sanfre ya kire se onfre adom ana TV bi a wohwe obi ahwe o TV bi so na ebi a watie na watu anamon bi na wanye o TV no so ye ba adoma ye Dr. Sharp na manemfre enu mpo me se me ma 500 million me tumu kwan a ba kumpo ma ya duro ni nyina ya adwuma obi o yade we emfa nchini enha ho entete ma me papa se bibi na di akire kura na yesere na ayaresa no ayewo dia ye ni enim se ne ye na na makire nhaban no ene se ne ye de ye adwuma no kurenti me reverend doctor no kurenti se obi yare a o se wanya stroke ma me papa ye wa bronsan yade o obi na no kura bi mu frɛ me wa ye frɛ ne se FM no so o mo ye yi fansuo si wa yi so o cancer osa eko eno no bi wonum kura na bayifo na so obi anya stroke ni ade de ehun frama so obesore jesu onu maduro e ma ne hoto no ma me papa tie me na hye ne nso yade anyame nam ye so sani ene na bofo so sani me the Reverend Dr. Mosinyako dudora from Dr. Sharp the demon chase abuna ni bo frem kransa ye free ene kranka sunsu ne tumi ni anwode ahye ne ma me sa prostrate ma ne ko roba shemo de bend roba ne ye de ahye ma me ntimi nyi me nwo panie me nimpanie wo me mfa mfidie nhwehwe bibia mu me mfidie control aye your friends aboa we mpo the same po wasi ni suman eni nani monkey nzi control free ai control san ye frɛ no obi onu ma won te ase nti ma ye no monkey de obi akwa yi nti obete wasi ni suman ni nani na odi hunu ade tie wo prostrate ye nwopa ne ye be yama wo eye problem eni no so ye wisi o sha space ade wa akira hu metim de 5 minutes pa yama anye yama ne mfrɛ ya be maniska what in emecho no sa na tie cancer ye yama ne kɔ osa ye yama ne kɔ ni nyina ye haba ne ye de ye menye test bia na ase bibia haba na ye straight ye raw ena me ye heart problem akoma ya de ma je hu award wo South Africa your friends West Africa nyina emi say year 2021 de be nyina me na me kita sa yi no West Africa nyina me na ye wo awards bebre so ekuro da won ete say de be manako pressure ye be manako diabetes me ma diabetes e dose sia me ma odi asikire wo wen nam bia wo pe wodi banku amo e de be ye wo insulin no bia opa ye police report to say Dr. Sharp na si jai panie no wo memo awenam wo be di asikire bibia se wo hu antowa report no dog me number no namre no number se no ana wo TV na no okay ya mo boy ade ni nyina bet hu se ye sa yade bebre enye da bia na bete ni nyina akase ne yakeka akire no ne yakeka ho no bebre asema ne no ma nyina yesa number se na wo TV na no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6
050 554 1996 050 554 1996 020 we na ya WhatsApp no 489 74 54 ofra sa numbers yi nyina ebeba ho anahwe TV no so ebeba ye ho everyday bia ye adwuma oba me on my consultation ye 200 Ghana cedis no aboa ho for yade no ahoboa na nso a mema waduro me waduro nti no wa na bekwa akopɛ obosia kora bekwa akopɛ ede aba sanete papa nyame shira nti Dr. Sharp ena yete ne nkan on the demon chaser yada na se papa midi afia amankwa atama close sister Sunday bi oh yeah guy why crowd dia ho sepe etwaso